O te ofolo fatu I le whafonga mai mō mai si o tātou tunu I le nei tai au fōu. Le whanae o ane o le malama o le pupula ua ufiti ai le matawhanua. Masi ufatu o Samoa. O le tātou whawhitai lea o le whamua, ma le tātou whasangi le atua. Wa ona awalofa ua taitaina mai ai le soifua si o tātou tunu. E au lia mai nei tai au matangu fie. O paia whale tunuu, o paia whale kālesia, mamalu whale malo. Ua ose tautonga eisa, ua o paia, ua mai au na pai. Mama manu I matangu fie, ma o sa ele avea. O le nei tai au ua manatuai e whaawa upea o na longo puieri, si o tātou watunu I ngā ruenga whaauau o le tātou malo. E tari atuai I le pepesi o le whiwa po naiwi o loo a whiai le atunu. Talu mai le whaatalanoanga I le asofao au kuso lua wheluas furulima. Ma le basenga o le autostala. E whia tu inatu seisi whaamataranga la tamai. I le tūlanga o lo iai le pepesi o le whiwa o pōna iwi. Mga duenga o lo whaatino I le tātou malo. Ua o atu I le fitu wafe, iwa se lau fitu se fulu, I la tau ua afia I le whiwa o pōna iwi. Ma o le lua afe fitu se lau fasfulu tolu o I la tau nei. Ua whaamaonia I suesuenga whaapitoa le whalemaa. Taru mai ia Januari o le tausanga nei. O le valu pasene o I lātou ua afia, o loo au mau I upolu. O loo mai tawina pea le to'atele o ia afia mai no fuanga I le tarawhātai o pia, ma le mātu I sisifo o upolu. E tusai maso esuenga la tamai ale whare mai. O le ibas furtasi pasene o I lātou ua afia. Ua whaamaonia ua afia I le itu ainga o le vairasi. O le dengue tasi, ma le iba pasene o le dengue lua. O loo whaamaonia mai foi e le mtanga duenga o le soifua maloloina. Le whaawawa I pea o na siitia le whainumera o I lātou ua afia I le whiwa o pōna iwi. E afe I wasalau fitus fulwha I lātou sa whaamawina ua afia mai le aso wha e o atu I le aso sifulu o au kuso. Mai whale mai I upolu masawai. E au fia ai ma le 5 na whaamawina mai I le whale mai tututonu o tupua tamasese mea ole I matotua. I le vai aso lava lea, e lua se lau luas fultolu I lātou na tau fia I le whalemai, se lau fās fulfitu ua whaatea I tua, fitu 15 o loo tau fia pea, ma le to lua o loo I le potu o ngase tinga ina po le ICU. O le aso wharai le valu o au kuso, sa whaamawina ai le siitia o le numera o I lātou, ua maririu mai le whiwa o pōna iwi I le toa ono. Talu o na whaalau iloa le pepesi o le whaamai, I le aso sifulu fitu o aperila I le luafe luas fulima. Mai avea ai le nei avanoa e whai ai au masui o le malo, e momoli atuai whaamaisenga I mātua, māinga, o along whanau ua mau soifua ona o le nei whaamai. Ia iai pea le mawhanawhana ma le while mu o le atua, a o whenga iai manei taimi whainga tātele. O te taptino atu foi, le ave iai pea o le whaamuamua le malo, I le tau fia ai o le pepesi o le nei whaamai. E tauala atu I ngā ruenga whaawau o loo whaatino I le taimi nei. O le a whaawau pea o na tapunia a onga mo le puipuinga o le whanau
se ia saunga le mu ma whaititia le whainumera o i latou ua afia. Ua whaatino fo ini awala e whetuna i ai taimi whaingaluenga, a tangata whaingaluenga le malo, ina ia whesosoani i le tausinga o whanau ma ainga ua afia i le whiwa o pona iwi. Ma e fia whaleo ina fo i le anganga whaaftaitele ale malo, i pisinisi o lo whaatino ngā luenga whesosoani mua lātou tangata whaingaluenga, ua afia o lātou ainga i le whamai. O loo ngā rurue so tau au, le malo ma le whaalapotonga o le koluse mumu o Samoa, mo le whaamau popoina o paina toto, whaleo leo, mo ngase tingaina. Talu o na amata le nei por kalame, e tusa ma le selau lima sifulu i unite le au whainga, o le toto o loo mawhai o na ofo fuaina mai i vai aso teitasi, ma o loo atangi ai le langolango sua a le mamalu o le atunu. Mai mamoli atuai le whaaftai a le malo i le talisapaya o le nei whaamoe tāua, mo le whaasauina o ola. A o whaawawa i pēr ngā ruenga mo le whaamamaina o a tātou nuu ma Afioga, tau wala atu i le mata ngā ruenga o tīnām Tama'ita'i nuu maanga fisotai. Ua finangalo nei le malo ina ia atofaina le aso whaapitoa mo le whaamamaina o le atunu atoa i le aso tonai nei se fulu ono au kuso lua afe lua se fulu lima. Ma e tatalo atuai i le mamalu o le atunu ina ia tātou ngāru rue whaatasi e una ia le nei whaamoemoe ina ia whaatama ia no fuanga o lo tuufua ai namu. O lea ua amataria le auina o la pisi mamafa ananafi a solulu sfulutolu o au kuso. Ma o le a whaawau i le aso lua sefulu, ma le aso lua sefulu balu o au kuso. Whapea le aso tolu se tema, a o lo whaawau e pei o na masani ai, le auina whaalua o la pisi mai ainga i vai aso teitasi. O loo taufia mo le taiminei le whanaina o nuu ma Afioga, a o whangasolo ngā ruenga mo le whamamaina o le siusiomanga, o na toe amataria ai lea i se taimi tāla whengai. O loo fuafoi e toe whaatino nisi a waonga tāla whengai mo nuu ma Afioga i le whaongaina o mea whainga ruenga. Ma le suina o baila au, mo le whanaina o no fuanga, o loo tautu fuai i anamu. Samoa e talo sanga ina pea, le tātou ngā rurue so tau au, e una ia ngā ruenga uma, mo le tineia o no fuanga o loo tu fuai namu. Ai maise, le tātou pulu nau, e whaamama maota matua maota, o ai mawhawa ai, e peo na tātou masani ai i aso taitasi. E le ititi le anganga whaaftaitele, i le pūlenga mamalu a li mawhaipule, o whalitua ma Tausi Sāoa ma unga whapai, ia whapea le malosi o nu, i le whasosoani mai i tau mawhainga uma a tātou malo, mo le tineia o le nei whamai. E whapea foi o na o atu le whaaftai i whaalapopitonga tū maoti ma pisinisi le tonu. Ai maise le au whaingaluenga le malo i lo lātou sao e tali atuai i le pepesi o le whamai. Ia tū maupea lo tātou whatuatua i le tātou mataisili le langi i lo na alofa tū noa ma ona ao whamalolo i lunga o ainga uma o Samoa ma ona tangata, ao tātou whenga iai malu i tau whaare soifua maloloina i le nei vai tau. Ia manuia le alu whaiva o le tunu i ngā luenga wala vasinga o le nei aso, soifua mai manuia. The government continues to closely monitor and respond
to the ongoing dengue fever outbreak affecting Samoa. Since January 2025, a total of 7,970 clinically diagnosed cases have been reported, of which 2,743 are laboratory confirmed. The majority of cases, 88%, have been reported from Upolu, with most concentrated in the Apia urban area and northwest Upolu. The latest laboratory analysis confirms that 91% of circulating cases are dengue 1 and 9% are dengue 2. According to the Ministry of Health, dengue-like illness cases continue to rise. Between the 4th to the 10th of August of this year, a total of 1,974 clinically diagnosed dengue cases were recorded across all health facilities in Upolu and Savaii, including 555 cases at Tupua Tamasese Mea Ole Hospital alone. In the same week, 223 new admissions were recorded. Of these, 147 patients have been discharged, 75 remain hospitalized, and 2 cases are in intensive care. Sadly, 1 new fatality was reported on Friday, 8th of August, bringing the total to 6 confirmed dengue-related deaths since the outbreak was declared in April of this year. On behalf of the government, we extend our deepest condolences to the families who have lost loved ones and reaffirm our commitment to preventing the spread of the virus. To protect those most vulnerable, all schools will remain closed until the situation improves. Flexible working arrangements are being implemented across the public sector to allow employees to care for the sick, children and family members. The government also acknowledges and commends businesses that have taken proactive steps to support their employees during this outbreak. In collaboration with the Samoa Red Cross Society, an average of 150 units of blood has been collected each week since the launch of the blood drive as part of the national dengue response. The government extends its sincere appreciation to all blood donors for their generosity and commitment to saving lives. In addition to ongoing village cleanups coordinated by the Ministry of Women, Community and Social Development, Cabinet has approved a nationwide cleanup campaign for Saturday, the 16th of August, 2025, mobilizing the entire country to remove mosquito breeding sites and improve environmental hygiene. Government-funded bulky waste collection, scheduled to support national cleanup efforts, commenced on Wednesday, the 13th of August, and will continue on the 20th and 28th of August and the 3rd of September, alongside the twice-weekly general waste collections from households. Fumigation operations have been temporarily paused to prioritize nationwide cleanup efforts. Full-scale fumigation, including training, will resume in close collaboration with villages after the cleanup campaign to ensure maximum effectiveness. The government urges all communities and businesses to actively support this national effort. Preventing dengue begins at home
and every action, no matter how small, contributes to protecting the health and well-being of our families, our villages, and ultimately our country. God bless Samoa. Soifua.